suratu rum makkiya bismillahir rahmanir rum kadi ngol ɗo kadi ngol fof ko ngol makkiya ngol wirama suratu rum sabu fi ɓay rumu yankoɓe heno janta nder ga alif lam mim wallahu alam bi muradihi gulibati rum Allah dali rum yankoɓe folama hande ko gonga fi adnal ardi ka ɓuri jurtude ɗon e leydi ndi woɓɓe inni ka tafsir wo ɗum ɗon holli Rome Italie wo ko ɗon ɓuri joltude e aduna Allah fop anna Allah fof no ƴelliti hino towiti hino telliti e hoore ɗon ko ɗon ɓuri luggude woɓɓe goo wi ɗum kono woɓɓe goo wi ka tafsir fi adnal ardi woɓe wo rumiyankoɓen folama wo ka ɓuri ɓattade ɗon e leydi ndi mana ka ɓuri ɓattade ɗon farisi andi ko farisi yankoɓen ɓe piiruduno e mum al farisi humul majush farisi ko rewaynoɓe yiite ɓe romiyankoɓe ko hari ko annasa araɓe ɓe mana ko jogiiɓe deftere iwrude ka Allah hayso ɓe sansi kono ko ɗon ɓe dambori ɓay noon ɓe haaɓi ko ɗum woni shirkoɓe rewoɓe yiite ɓen fooliɓe kamɓe yimɓe diina kan Quraysh Makka welti ɓenne yo rewaɓe sifa piiji komin rewata kon fooli rewoɓe sifa Allahjo ko rewoton ko minen kadi ko ni min foolirta e hoore mum Allah daali awa gasi rumiyankoɓen foolama ka ɓuri joltude ɗon e leydi wahum kono kamɓe kadi min mbaɗi galabin ɓaawa koɓe foola kon so yaglibuna ɓe foolaygoy hinde tuma fi bidi sinina e nder duuɓi ɗum ko duuɓi jeeɗiɗi ɗon andi annabi Yusufa to kasa makko ngon no wiya e bidi amma ɗo kadi no wiya bidi fo mum ka tafsir ko duuɓi jeeɗiɗi Allah daali si duuɓi jeeɗiɗi feƴƴi ɓe rumiyankoɓe kadi kamɓe kadi ɓe foola farisiyankoɓen wono farisiyankoɓen fooliri ni hannde lillahi l amru ko Allah nongoy wodani fiyake ɗen min kabilu ko adi ɓe foolude ɗo hannde wa min mbaɗo e ɓaawo ɓe fooloyi kadi fof ko Allah jogi mana victoire on e polgal kaka junngo makko woni law kaka junngo makko wonoy kadi on say mana ko mo jonni wo yo Allah jonni en polgal makko ngal foole lagin ɗo foole e dende nangal leydi ndi o yeyama idin daññande yafrahul mu'minuna gumniɓe ɓen weltoto binasrillahi sabu ballal Allah ngal yansuru himo walla kanko Allah man sha mo yiɗi wallude o howal azizu rahim kanko ni tedduɗo yurmeteɗo o ɓe inni en wo ha Aboubacrin Siddiq radiallahu anhu e sabu ɗum ɗo o paryuduno ko ɗum woni ɓa o ɗo aya jippike wonde nelaɗo wonde rumiyankoɓe ñande goo foolay ko ɗum woni ɓeɗo farisiyankoɓe hakke ko heferaɓe Quraysh yedduno ɗum huti ɗum Aboubacrin Siddiq paryuduno e oɗo wi'eteɗo Ubay ibn Khalaf al-Jumahiyu ngeloɗi 10 ala ashratin min al ibli e dow ngeloɗi 10 so tawi woni julɓe ɓen fooli yo Aboubacry yettu so tawi woni kadi le ɗum ronki laatade haray ɗum kadi yo kanko e Ubay ibn Khalaf al-Jumahiyu ƴettu ngeloɗi ɗin 10 nogay ɓe mana kala e maɓɓe itti ngeloɗi 10 si tawi woni ko diina mon kam wi kon waɗi ƴettan ngeloɗi Ubay ibn Khalaf wi ɗum Aboubacry kadi wi so tawi woni komin wi kon waɗal ko diina amen kam wi kon waɗal ara ƴettu joni noon Allah subahana wa taala hoddiri ɗum waɗi ka ɓeyni ɗon yawma idin nden ñande woɓɓe no inni ko yawmu badri ko nden ñande julɓe ɓen fooliri ga farisi kadi e honno ine to ruumi kadi fooliri to woɓɓe ni kaka sulhu daybi wallahu ala wa alam wa huwal aziz ala kulli halin kanko ne Allah tedduɗo on arahimu yurmeteɗo on waɗallahi ɗum ko fodore Allah noon hoole ɗum la yuhlifullahu Allah le lundota ko aɗa o fodore makko nde walakin nati foni tun akthara nnas ko ɓuuri hewde yimɓe ɓen la ya'lamuna ɓe anda ya'lamuna ɓe andi zahiran ko feeñi comme min ala yati duna e gurdam aduna amma ko wirni kon ko Allah andi wahum kamɓe anil akhirati ga ila haram hum kamɓe ghafiluna ko ɓe welsindiɓe awalam yatafakkaru e ɓe wi miijitaki wajiti fi anfusihim fi wonkiji maɓɓe ɗi ma khalaqa Allahu samawati wal arda koko Allah tagiri ɗe ley ɗi kam muuli o ma baynahuma koni hakkude majji wonde Allah tagirali ɗi illa bil haqqi sona saabu gonga ɓe miijitaki anda ɗum e wonde ɗino ɗo wajalin ha ilajal musamman wi'angal wonaɗi luttay ɗi modi wa inna kathiran ande ko ɓuuri ɗuɗude minan nasi immorde yimɓe ɓen bi liqa'i rabbihim e hawrugol e joom maɓɓe la kafitno wallahi ɓe yeddi few awalam yasiru e ɓe yaali fil ardi ka leydi fa yanzuru ɓe ndaara kayfa kana konno laatori aqibatu alladina battane ɓe min qablihim aditiɓe ɓe kanu ɓen ɓe halkanoma kono kanu ɓen laatitake ashadda minhum hiɓe ɓuri tiiɗude ɓe fewnditiɓe hannde ɓuwatan doole ɓen halkanoma wa atharu ɓe kamɓe ɓe waɗi batteji hiɓe golli ɓe darni al arda ka leydi ɗo wa amaruha ɓe wuuri kadi ka leydi ɗo
aktara mimma amaruha ko ɓuri ɗurde ko ɓe fenitiɓe feenu ɗo woni wurude kon ɓayde reeni e nder gurdam joni koni heɓade kon waja aton kono addannoɓe rusulum nelaɓe maɓɓe mbi baynati hujjaji feeñuɗi fama kana Allah wonaali de li yajlimahum o tooñaɓe saabu ko halkiɓe kon walakin sokoni kanoɓe laatike anfusahum ko hoore maɓɓe yajlimuhum koɓe tooñi summa kana refti laati aqibati alladina battane ɓen ɗon asa'u bonnuɓe a bone bonnuɓe bone kon ɗum woni on bone an kon kaddabuɓe finni bi ayatillahi ayaji Allah ɗen wa kanoɓe laati biha e ayaji ɗen yastahzi'una ɓe jarade Allah yabda al khalqa kankon fuɗɗiɗo tagode taggon summa yuidu refti ruttaygo summa ilayhi refti ko faade ka makko toki jaw noon ko ruttete ɗon wa yawma taqumu saatu ñande dargal ngal dari wallahi ñande dargal dari yublisul mujrimuna bandiɓe ɓen perday ɓe taƴoto nden ñande walam yakum lahum laatanaki ɓe min shuraka min morde ka laatantako ɓe laatanaki ɓe immorde kafi diɗɗi maɓɓe ɗin ɗiɓe shirkata ɗin bi ma'ana laatantako ɓe ɗin shufa'a'u tefanay ɗiɓe wa kanuɓe laato bi shurakaihim e wondi e junngo kafe ɗiɗɗi maɓɓe ɗin kafirina ko ɗi yedduɗi desa ko ɗi dulluɗi ɗi yedda fes wonde ɓe yare waaliɗi wa yawma taqumu saatu ñande dargal ngal dari yawma idin nden ñande tatafarraquna on sertay yatafarraquna ɓe sertay nden ñande koko yotton union ji association ji e weldigal girdi no ƴawra jippora dente alliance je fenandeji ɗum taƴa e nden ñande fa amma alladina amanu amma ɓe gomni wa amilu salati ɓe gollili moƴƴi fawm kamɓe fi rawdatin ɓe yahay e nder weendu e nder welaye e nder yarluye ɗum woni ko aljanna yuhbaruna hara hiɓe salne hara hiɓe salne ko ɗum woni hiɓe tolne ko ɗum woni yuhbaruna ay yun'amuna wa yukramuna bittahaffi hara hiɓe yurmine hiɓe teddine hiɓe nemine allahumma jalna ma'ahum wa amma alladina amma ɓen kafaru yedduɓe o kaddabu ɓe fenni be ayatina ayaji amen e wa liqa'il akhirati e hawroyegol ka lahara fawlay ka ɓen ɗon kadi fil adabi ɓe on ka nder lette muhdaruna ko toon ɓe tawoyte fa subhanalladi senayi wodani fa subhanallahi senayi wodani allah hina tumsuna sanga niɓɓoto wa hina tusbihuna e sanga weeta toon ɗi mana sanga niɓɓata e sanga weetata haray ɗon hani wiide subhanallahi legu wala alhamdu kanko allah wodani yettorne fi samawati wal ard washiyan e kikiɗe e bimbi e jemma e ñalalma wa hina tuzhiruna e sanga ñalloton bimana ko Allah waɗani yettore nden kikiɗe e sanga ñalloton bimana ñalalma ko ɗum woni hina tuzhirun yukhrijul hayya kanko Allah mo yaltina ko wuri minal mayyiti witte ko maayi wa yukhrijul mayyita mo yaltina ko maayi kadi minal hayyi witte ko wuri wa yuhyil arda himo wurni so leydi mbaɗa mawta ɓa kondu yuruno kon wa kadhalika ko anoni awa tukhrajuna onon kadi immintini seeɗa on itti ɗon ko yoɓuruji wa min ayatina jeeya mandeji makko ɗin kanko Allah an halaqakum nde tawata o tagima min turabin immorde e mbumbulayde summa ida antum refti yo ono basharun ko neɗɗo joni yimɓe tan tashiruna hiɗon sakito wiya ɗum ɗo no weeli ɗum ɗo no metti ɗum ɗo ko men d'accord ɗum ɗo na men d'accord wa min ayatina jeeya mandeji ɗin makko ɗin an halaqa lakum nde tawata o tagani o min anfusikum immorde wonkiji mum ɗin tigui azwajan sonnaɓe li taskunu fi yon deeƴu ilayha faade sonnaɓe ɓen saabu ittugol sahu moɗon e maɓɓe e yamirgol ɓe gollana o wa jaala waɗi baynakum hakkude moɗon e maɓɓe mo wadda tan giggol wa rahmatan e yurmede inna fi dalika ande woni ɗum ɗo kadi l ayati mandeji li qawmin nonande yimɓe yatafakkaruna ɓen miijito wa min ayati no jeeya mandeji makko ni halqu samawati ko ɗum woni tagigol ɗiɗo kam muuli wal arde e ɗiɗo tagugol ɗi kam muuli e ndi leydi waktilafu alsinatikum e luutodirgol ɗen ɗe mon ɗen ndaare hakkude pular e chinois no ɗum sertiri ndaare hakkude chinois e haala bisage kriol kon no ɗum sertiri ndaaron ɗum hakkude muɗum e arabe e hakkude ɗum e français e hakkude ɗum e anglais moodi ɗum ɗo fumnu ko jeeyaɗo e mandeji makko walwani kom e nonneji mum ɗin ɓeeɗa no rawni ɗeeɗa ɓeeɗa no ɓawli ɓeeɗa ko fatuma kene ɓeeɗa ko puuli inna fi dalika nde woni ɗum ɗo fof la ayatin mandeji lil alimina wonande anduɓe ɓen wa min ayatina jeeya mandeji makko ɗin kadi manamukum billayli ɗiɗo ɗiɗi ɗanoto ɗon jemma wonna haare e ñalorma na ono woni ɗanninde hoore mo hayde no ɗano ɗon on andata kon noon ɗon ɗanorde wabtiga'ukum e ko kon ɗon ɗaɓɓude min fadli immorde ɓural makko nga inna fi dalika ande woni ɗum ɗo fof muɗum modi la ayatin mandeji li qawmin wonande ɓe asma'una ɓe nanana wa min ayatina jeeya mandeji makko ni yurikumul barqa o holli on maƴƴe ɗen hawfan ko kulol wa tamana e ka tamaw mo holla on maƴƴe ɗen parñitte ɗen hakkude kulol haray ɗum huuli lette ɗen
simana pariñitte ɗen ɗon tañƴini kadi yurmede makko nen ɗum woni ndiyam ɗam koyno silimo jeppina mina samay to kasama ndiyam fa yahyi bihi l arda wurnitira ɗan leydi mbaɗa mawta ɓawa ko ndi maayi ko mbawa ko ndi yoori ko inna fi dhalika ande woni e ɗum ɗo kadi la ayatin mandeji ɗuɗuɗi ɗe komin wonande yimɓe yaagiluna ɓe no haqqila amin ayati no jeeya mandeji makko ɗi anta ɓuuma sama o nde asama o ñiiɓata daro fanka bude ha hande o yanale wal arde e leydi ni mbiyamuɗe yamirore makko summa ida da'akum reftisi o noddi on da'wata noddandu wotru min al arde fi iwgol ka leydi ɗo yaha immito daro ida antuma tawa yo onon tahrujuna hiɗon yalta iwa ka gaburuji bi mana daro présente on walaw kalla wodani mam fi samati ɓe on ɗaka kammuli wal arde e ka leydi kullun ɗiɗo piiji fof lahu wonande Allah ɗani tuna hino yankinanimo o walladi kanko Allah no yabdal halqa on ɗo fuɗɗade tagno summa yoydihu reftu ruttengu huwa hawanu alay wuri ko ɗum ɓuuri welande mo fi ruttugol tagu ngu ko ɗum ɓuuri mo welande fi walahul masal ala ko kanko wodani misal towgal ngal fi samati ka kammuli wal arde ka leydi wala azizu kanko teddul alhakimu ñeññuɗo e ñawre makko nden daraba lakum o waɗani on masalan misal min anfusikum jeeyaɗo jeeyangal e wonkiji moɗon ɗin tigui hallakum taw sino wodani on mimma malakata aymanukum e ɓen ɓe jeytirɗon ka ñaamimo maccuɓe moɗon ɓen mbimana taw si hino wodani on min suraka immorde kafidugol fima razaqnakum e nder konko men arsiki on ɗon tawa fa antum onon e maɓɓe fi e ɗum ɗon sawanu hiɗon fota kala naatay uddita koforo foron ƴetta ko faala kala naatay ka nder dingira o yahuma ngaari ndi faala hunta yaha e ko nantatay ɗum ɗo ɓeeno waɗandema ko ɗum woni nga al misal ɗo Allah dal noon kadalika kono ni no fassilul ayati men fensitirde ajeɗe le komin onande yimɓe yaagiluna ɓe no haqqila hiɗen andi ɗen felliti patron on ko moƴƴi o feewi o nun ɗiwo ko yiɗi gollowo on wo o joɓata ko saabi ko o jonna gollowo on saabi goo leero ko yanuma o ƴettu e mbele ko hatto jinɗa o ƴettu o welatamo ɗum welatamo hay tawi woni tun gollowo on fokkiti mawnitinade ko ɗoɗa ɗurde ka nder galle maka nder magasin maka bureau o yaltinaymo golle ko ni woniri Allah kadi yiɗa o yarlaki welamo nde ɗaɓɓeten woɓɓe goo ko rewen hara wonamo kanko Allah tedduɗo towuɗo on oyi bal skon ittawa alladina jokki tum ɓeɗo takhafunahum hara hiɗon hulana ɓe ka khifatikum anfusakum on huliran ton hoore mon ni fi jawdi ndi wawata wonde kadalika kono ni no fassirul ayati min fensitirta ajeɗel e qawmi wonande yimɓe yagruna ɓe haqqila bal kono ittaba alladina jokki ɓen zalamu toñi ɓe ahwa on ko welataɓe kon tum ɓe subike ɗum mbi wayde ilmu ko alda gandal faman yahdi kombon fewnowo man adalla llahu on mallam ajine wama lam alanaɓe min nasurina himmorde walloɓe fagim ñiɓe wajaka yeeso maɗa golli dini wonande dina kan hanifan ko ka fi'u ka fitratallahi dina Allah kan allati woni kan fatara nasa ka o tagi yimɓe ɓe mo sinkiɓe ɓen alaya e hoore mum Allah ta la tabdila wattitowo noon ala sanso ala li halqillahi tagu Allah ngu dhalika addinu qayyim ko ɗum ɗoni dina ñiiɓuka kan walakinna ko woni toon aksara nnasi ko ɓuri heewde yimɓe ɓen la yalamuna ɓe annda ɗum woni munibina woni tuuboɓe rutto ilayhi faade ka makko kanko Allah wattaquhu hulommo musidɓe julɓe wa aqimu solata ñiiɓon e julɗe mon ɗen hara waɓutu on feƴƴirali on wala takunu watan laato minal mushrikina jeeyaɓe sirkanoɓe Allah on torama on jeejama saabu kala shirkuɗo borramara e golle makko moƴƴe ɗen boni min alladina ina jeeya e ɓen farraku sirtuɓe sendidiri fecci dina maɓɓe kan wa kanuɓe laati shi'a an pecce ko wiyete shi'a inde munden kañum kadi ko ɗo woni ko sorta ko andirton shi'a wona hunde ɗaɓɓande bi mana ko ɓen sendidirɓe dina mum kan acciti ko jokka ko naati e goɗɗungo ko ɗum wiyete shi'a an ko ɗum wiyete shi'a kullu hizbin kala fedde bi ma ladayhim kon ka maɓɓe farihuna heɓe weltori suufi weltori ko jogii kon ahlu sunna wal jamaa weltori ko jogii kon hammadiya weltori ko jogii kon siya weltori ko jogii kon chrétien weltori ko jogii kon juif weltori ko jogii kon tawle ɓeeɗo fof maɓɓe ɓe wawoyta heɓde goonga ñande darngal
ko fedde wotere mari gonga yo Allah on waɗu en jeyaɓe nden fedde joginde gonga. Idha massa nnasa si memi yimɓe ɓen durru lorra da'aw rabbahum, ayyay ɗon ɓe fof ɓe hawta ɓe nodda joomi maɓɓe ɓe toro joomi maɓɓe. soko fulawaɓe fof ɓe fottaka tomboru maka leyteli ɓe defa ñiye ɓe waɗa sadaka ɓe waɗa torare Allah. sika ka saare ɓe fof maɓɓe ɓe fottaka juulirde ɓe waɗa sadaka ɓe waɗa torare Allah. munibina ilayhi ɓe tuuba ɓe ruttoka makko. gasi ɗum ɗon haɗaka ɗum ɗon tongaka ko hunde yiɗande yamirande kono hino ka boni ɗon. summa ida aragahum minhu, rettis tawi woni o meeɗiniɓe kanko Allah immorde ka makko rahmatan yurmede. ida fariqun tawa yo joni noon tedde gomin hum e maɓɓe bi rabbim e joom maɓɓe shirkuna heɓe sirkanamo. ko ɗon boni fottuno ka ɓe mooɓi ɗon ɓe fof maɓɓe ɓe rewi Allah ɓe noddi Allah ɓe duwi Allah ɓe tuuɓi ɓe rutti ka makko. so itti nawnare nden ma o itti satte nden ma o itti kulolngol ma o itti heege ngen ma o itti hoyende ko ɓe wonduno e mum kon ha waɗi sabu ɓe waɗi ɗum ɗo ta ɓe wonayno kadi mushkiruna bi rabbihim hara ɓe wonayno yettoɓe Allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗo wonno ko hani ɗaɓɓa kon. ɓe warri ɗum liyakfuru fi yo ɓe yeddo bima ataynahum konko men addani ɓe. ɗum woni qur'an gasi ɓay ɓe suɓike ɗum. qur'an wi fatamatta'u yo ɓe dakmito fa sawfa ta'lamuna, aray ɓe anda ɓe waɗi ko waɗatake ɓe acci ko ɓe waɗayno kon. am anzalna ka men jippini alayhim e dow ɓe sultanan dalil, o wara ko on dalil ɗon yatakallamu woni ko yewti ɓe yamire ɓe bima kanu sabu koko ɓe laati ɓe muɗum shirkuna ɓe shirka la. wa ida aragna nnasa simin meɗini yimɓe ɓe rahmatan yurmede farihu biha, yawi ɓe weltora nema kan. wa in tusibum seebiɓe sayyi'atun bone bima qaddamat aydihim, tawale ko saabu koɓe ardiniri juuɗe maɓɓe ɗen kon. ɓay Allah wonaali hino waɗa bone e goɗɗo ma jarrabu e goɗɗo ko ɗuuɗi wo ko bone on yurmi wo tawa koye hoore tooñe. kala ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e hoore ibnu adama tawi maktasabat aydi ko saabu ko faggitorde juuɗe makko ɗen. idam tawa yo kamɓe yaɓanatuna hiɓe taƴo hande kadi e yurmede Allah nden ɓe dulla sikka ha hande nema he ɓalɓe o nani wayete. awalam yaraw ɓe yiyali anna allaha no Allah yabsutu rizqa mo yanñana arske liman yasha'u nande ummo yiɗi yanñande, wa yaqdiri mo faaɗinana ummo yiɗi faaɗinande ɓe yiyali ɗum. inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo la ayatin ma ndeji le qawmin nande ɓe yu'minuna ɓe no gomɗina. fa ati dal qurba jonnutu joom ɓattodiraɓe ɓen ka enɗan e ka kawtal haqqahu geɓal makko ngal. kala mo annduɗa hiɗa ɓattodiri ka enɗan ya akhi wotama ya jonnitalmo geɓal makko ngal. kala noon ko okkaɗa himo mari geɓal e muɗum jonnutumo ɗum. wal miskine e miskinaɓe ɓen kala kaɓe iwri foti ko on kawtal foti na on kawtal jonnutumo geɓal makko ngal. wabna sabili ɓiɓɓe laayi ɓen jonnutuɓe geɓal maɓɓe ngal. kala heɓoɗo jawdi sikki ko kanko tun jeyndi o falji, kala heɓoɗo gandal ma laamu sikki ko kañum kanko tun jeyi ko personnel makko hara o falji. hunde ka aduna ɗo personnel ala. personnel ma wo ɓaawo a maayi a naati aljanna a jomba a jonnama saabi villa ma appartement ma chambre bajjo ɗum ɗon ko personnel. a hunama hurul ayniɓe sappo ma wulure ma gooto ɗum ɗon ko personnel, ko toon personnel woni. dalika ko ɗum hayrun ɓuuri moƴƴande lilladina wonande ɓen yuriduna faalaɓe ɗaɓɓugol wajhallahi yeeso Allah ngo wawlayka ɓeeɗo humul muflihuna ko kamɓe woni malaɓe ɓen. wama ataytum teddungal mon ɗo kala ko okkitirɗon kala ko finance ɗon min riban tawi ko immorde e riba, tawi on ɗaɓɓi jawdi ndin e riba sindi heeɓi kala ko ittuɗon ɗum ɗon ma kala ko finance ɗon min riban immorde e riba mana fiyo riba heɓo liyar bo a fiyo ɗum ɗuuɗu mawna fi amwali nase e nder jawle yimɓe ɓen. teddungal mon hay ɗum ɗuuɗi mawni e junngo jawle yimɓe ɓen fala yarbu barki waɗatake e mum, fala yarbu ɗum mawnata indallahi ka Allah subhanahu wa ta'ala. mana aya on ko wonɗo en haɗude ko wiyete ko riba, crédit rural e yette mali, crédit mutuel, temi e ko nandita tawi ɗum ɗon fo muɗum hino naati ɗo guine games e ko nandita tawi ɗin ɗon piiji. wama ataytum kala ko okkitirɗo min zakatin immorde zakka turiduna wajha Allah tawi ko faala ɗon waɗirgol ɗum ko yeeso Allah ngon fa ulayka haray ko ɓen ɗo humul mud'ifun ko ɓe woni sowanoyteɓe ɓen moƴƴiriji ɗin ñande danga yalla waɗen jeeyaɓe maɓɓe. kono kala ko okkuɗa goɗɗo tawi ko fi yo yoɓite ɓuri ɗum ɗon ma kala ko okkuɗa goɗɗo tawi ko fi jikke ñande goo yo okke ko ɗum waɗi si okkorɗamo ɗum fo no naati e firo gon ɗo. wama ataytum kala ko okkitirɗon min riban immorde riba safe kala ko okkorɗa goɗɗo fi jikke yo okkoro e ñandego ma kala ko ñawluɗa goɗɗo fi jikke yo yoɓite ɓuri ko ñawluɗamo kon riba on hino naati e ɗin ɗon ɗiɗi kala. Allah daali liyarbuwa fiyo ɗum mawnu ɗuuɗa fi amwali nas acci on hakke
ɗe ƴeeɗen wona tawɗo hino jogii tokora ka qur'an ko ɗum waɗi si ɗen yiltito e aya on fiyo jama ɓeydu famude mande to tafsir majje Allah daali haray fala yarbu ɗum mawnata ɗum barkata indallahi ka Allah wama ataytum kala ko okkitirɗo min zakati immorde zakka kala ko okkorɗa goɗɗo fi Allah okkorɗa ƴittuɗa zakka to riduno tawi ɗon faala wajhi Allah fi yeeso Allah gon fa ulaika humul mud'ifun haray ko ɓe woni sowanoyte ɗen baraji ɗin ñande ɗergal allahuma jalna ma'o allahu alladi ko Allah woni o khalaqakum tagu ɗon thumma razaqakum refti o arsiki on thumma yumitukum refti o waray on thumma yuhyikum refti o wurnitay on ko ayata hande kadi hal min shurakaikum musidɓe julɓe tawsmino e kafi ɗiɗɗi mon ɗi man yafalu ndundu hino wawi wadde min dalikum immorde ɗi piiji kontaji o min shay'in hay hunde ala awa ɓay ala subhanahu laaɓal wodani Allah sene wodani Allah wa ta'ala o towi amma shirku no gay ko ɓen shirkude ko joharal fasade bonneji ɗin feeñi fil barri ka jorndi wo wal bahare e ka bahar wo ka on yaali zina ka nder battoje zina ka otoje zina ka hoore leydi ka on yaali beere no yare ka battoje beere no yare ka leydi ka on yaali waru hooreji ka nder ndiyam waru hooreji ka hoore leydi a bonneji ɗin feeñi ɗon andi ko waɗi ɗum bima kasabat ko sabu ko faggiti kon aydin naasi juuɗe yimɓe ɓen ko ɗum waɗi sabu yimɓe ɓen yeddi Allah yimɓe ɓen bewi yimɓe ɓen toñodiri ko ɗum waddi on si Allah subahana taala feññini masiboji feññini asidanji ka nder ndiyam feññini masiboji feññini asidanji ko ɗum woni ka hoore jorndi liyudi ka liyudi ɗon fiyo meɗinɓe bada alladi yoga e ɗen lette amiluɗe ɓe golli laallahum no gasa kamɓe yarji'una ɓe ruttoto ɓe heɓay hakkil ɓe évitay fi lette ɗen lahara ɓuliɓe siru yahe fil arde ka leydi fanzuru ndaron kayfa kana ko honno laatori aqibatu alladina battana ɓen min qabil aditiɓe kana ɓen laati noki aksaruhum hiɓe ɓuuri ɗuɗude ɓe fewnitiɓe fewno ɗo mushrikina kana laati aksarum ko ɓuuri hewde kon e maɓɓe ɓen feƴƴinoɓe mushrikina hakkoɓe sirkunoɓe faɗin ñiɓin waja ka yeeso magol liddini wonande ka dina alqayyimi ñiibu ka mi on kabili ko adi an yatiya aroyde yawmun ñalande nde andanɗa hoorema la maradda lahu min Allah ruttorde aranade immorde ka Allah ñande asrafil wutti nde ñande goto kala notoyto ko Allah yiɗi ɗo yahudewo mo yiɗa yahudewo haray ko ñalande nde ruttorde ala immorde ka Allah de yaaha yawmadin nde ñande yasaddauna e ko ɗum woni ɓe sertay mana kamɓe yimɓe yiite ɓen e kamɓe yimɓe aljanna ɓen ay fariqun fil jannati wa fariqun fin nar fedde go yaara yiite fedde go yaara aljanna yalla waɗen jeeyaɓe yahoɓe aljanna ɓen ma on kafara kala yedduɗo faale hino fayimo kufuru keferankaku makko ngun boni mum on yantata e hoore goɗɗo go o man amila kala golluɗo kadi salihen gollal moƴƴal haray ɓen golluɓe ɗum kadi fali anfusim ko hoore maɓɓe ɓe gollani ɗum kadi yantata e hoore goɗɗo go haray ko wonande hoore maɓɓe yam haduna woni koɓe daɗɗani gollal moƴƴal ngal ko kamɓe waloyto e hoore mum jajisi alladina fiyo Allah yoɓe ɓen amanu gomɗinɓe o amilu salihati ɓe golli gollili moƴƴi min fadolihi mode ɓural makko ngal innahu no Allah la yuhibbu o yiɗade alkafirina heferaɓe wa min ayati no jeeya mandeji makko holluɗi himo woodi holluɗi himo mawni holluɗi himo gayna andu silande wurta riyaha ɗiɗo keneli mubashiratin ko ɗi weltinirayɗi en toɓo ngon wonde ndiyam ɗan sa ƴeyi woni wali yudikakum himo meeɗina on kadi min rahmati immorde yurmede makko nden wala tajriyal fulko e fiyo dogin ɗeɗo laaɗe be amri e yamirore makko wala tabitahu e fiyon ɗaɓɓu min fadli immorde ɓural makko ngal wala allakum hino gasa noon tashkuruna o yetta nemaji makko ɗin wala gaɗa arsalna gom ɗi min neli min qablika ko adima rusulan ne laaɓe ila qawmihim faade yimɓe maɓɓe ɓen faja'uhum ɓe addani ɓe bil bayinati ɗi hujjaji feeñuɗi ɓayɓe salike ɓe yeddi min waɗi honno fantakamna min letti min alladina immorde ɓen ajira mutto ñooɓe wa kana laatiki haqqan alayna ɗum ko farilla e hoore amen nasrul mu'minina wallugol gomɗiɓe ɓen halka bandi ɓen ɗum ko menen ɗum ko waajibi e hoore men ko ɓe men golla ɗum allahu Allah alladi woni o yursilu riyaha wurtuɗo keneli ɗin fa tusiru hiɗi dogina hiɗi ruyina sahaban duule fa yabsutuhu Allah kanko o heɓina ɗeɗo duule fi sama'i ka asama kayfa yasha'u noone wonu o faalira nde duulereɗa yaraɗa ndeɗa yaraɗa to wiɗaɗa fa yajaluhu o waɗaɗe kisafan kunte tekkuɗe kunte tedduɗe fa taral waɗaga ayiyay toɓo ngon yahruju ngo yalta min khilali hakkunde majje ko ɗum woni kanje duule ɗen fa ida asaba bihi so heɓini ɗeɗo duule man yasha'u mo yiɗi heɓinde bimana si o saaƴini ndiyam ɗan e hoore ɓen ɓe o muuyoɗan saaƴi e hoore ngesa mum ma e hoore hoɗo mum min ibadi immorde jeeya makko ɓen idam tawa yo kamɓe estabshiruna ɓe weltora ko ndiyan ɗan ari kon fof welto
wa in kanu harila ɓe laatinoke min qabli ko adi an yunazzala alayhim ndiyam ɗan saajinede hoore maɓɓe min qablihi ko adi ndiyam ɗam tawi harila mublisina koɓe taƴiɓe ɓe wifi to ngulede hiɓe soñji fi ɗonka hiɓe soñji fi leydi ndin no yoori leydi ndin no wuli ndugu ngu hino ɗuuɗi fanzour ndaarino joni ila athari rahmatillahi faade batte nema Allah kam ɓaawo saajiniɗan ndiyam ko honno ndi leydi uttirta ɓuuɓal ɗaɓe kayfa yuhyi l arda ko honno wurnitirta ndi ɗo leydi ba'da mawtiha ɓaawo ko ndi yoruno kon ceeɗu inna dhalika ande no oɗo allajo wawɗo wurnutude ndi ɗo leydi ndi hecciɗa ndi wonta loope ndi fuɗina wallahi la muhyil mawta o wurnita e mayɓe ɓen kadi wowa kanko Allah ala kulli shay'in dow kala hunde qadirun ko wawɗo wa en arsalna wallahi somin wurtiri han keneli fara'ahu ɓe yii keneli ɗin musfarran ko ɗum woni koɗi soyɗuɗi hiɗi wifa la zalluɓe wontay min baadihi ɓaawo ɗum ɗon yakfuruna kadi hiɓe yedda hay min wurti alegoye keneli e maɓɓe keneli ɗin ari wifi ko ɓe remi kon soyɗini wojjini bi mana yorni fo muɗum la zalluɓe wontay kadi min baadihi ɓaawo ndun hendu kadi waɗi tawa hani kadi yakfuruna ko ɗum woni hiɓe yedda ko ɗum woni ayaji Allah subhanahu wa ta'ala madeji makko ɗin ayi si tawi woni min wurti keneli hara noon ɗin keneli ɗon harratan ko wulɗi o barida tan ma ɓuuɓɗi ha feƴƴiɗi o andi kala hunde si ɓuuɓi ha feƴƴiti lettay si wuli ha feƴƴiti lettay wala in arsalna awaligoy wallahi si min wurtiri han keneli kono har ko wulɗi kur ma ɓuuɓuɗi jop kan e hoore ngesele maɓɓe ɗen wifi ɗum fara awhu ɓe yii ɗum ɗi mana ɓe yii ngesele maɓɓe ɗe ɓe remi ɗen musfarran ɗi mana ko soyɗuɗe ko wojjuɗe ko yuruɗe ayi ay ɗon kadi la zalluɓe wonta min baadihi ɓaawo hendu ɗum wifude ɗum ɗon bonna yakfuruna ɓe yedda fa innaka nan Muhammadu la tusmil mawta ananinta mawɗo mayɗogoy ko wiyete noon mayɗo ka islam ko aden kefero wala tusmiu summa du'a ananinta pahu du'a ida wallaw siɓe hucciti mudbirina ko ɓe yahu wama anta a wonali kadi ɓe haadil umuyi ko a fewnowo bunɗo an dalalatin ittaɓe e majjeji maɓɓe ɗin in tusmiu ananinta illa man yuminu sowna gomɗinɗo ɓe ayatina ayaji amen ɗe fam kamɓe muslimuna hara koɓe julɓe jeddeliɓe allahu alladi ko kanko Allah woni o khalaqakum taguɗo on min do'afin immorde e loyre yedduɗo o ibnu adama ko e loyre taga yo ndaaru ndiyam mani sintere mani no ɗum ɓowriri no ɗum kaniri no ɗum ñiddiri boobon jibina kon hande o ndaara kon ga kon waalika kon saññata ɗon hunde kon gaynata hay hitu hum kon hino fotawa hitu ñukun o anday ɗum ibnu adama tagama e loyre summa jaala refte waɗi min mbaɗi do'afin ɓaawlo ere nden ɓuwatan doole yedduɗo ɗum woyo ndaaru suka mo 30 ans 40 ans ndaara jiwo mo 30 ans 40 ans o yiyay ɗon doole ɗen kono summa jaala refte o watto e min mbaɗi ɓuwatin ɓaawo doole ɗen daafan lo'ende lo'ere mawlanande wa shaybatan e puri ceccu ngun e sagatalan kaako ngun e doole ɗen wota ɗaynu en ko wano arduɗen ni ko e lowɓe ko ni kadi hotirten ko e lowɓe moodi kanko Allah yakhluqu taga ma sha konko fala tagude wa huwa al-alim kanko on andul al-qadir wawɗo wa yawma taqumu saatu ñande dargal ngal dari yuqsimul mujrimuna bandi ɓen huɗoto nden ñande ɓe inna wallahi kamɓe ma labithuɓe ñiiɓal kaduna gayra sa'atin sowna leer goto kadalika kono ni kanuɓe laatori yufakuna hiɓe riwi e pottintini e faamugol gonga kan hiɓe fena wa qala alladina wi ɓen utol ilma hokkaɓe gandal wal imana e hokkaɓe iman ɓen jaaboɓe ɓen wi'a on fena laqad labithum ɗum ɗi on ñiiɓi ko adna fi kitabillahi e nder ko windi konka deftere Allah yo on wuurubi mana e mbere ko happa konka lawhil mahfuz wonde on wuuray bere mum ila yawmil ba'th ha ñalande ummitan fa hada yawmul ba'th hino noon ko ñalande ummitan ngal ni walakinnakum koni to onon kuntum laatike la ta'lamuna on anda fa yawma idin nden ñande Allah daali la yanfa'u alladina nafata ɓen zalamu toñuɓe ma'adiratum gantoji ɗi ɓe gantinoto Allah ko ɗum haɗi ha men waɗa ɗum ɗo ko ɗum ɗo waɗi ha men waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo haɗuno men waɗa ɗum ɗo ɗin gantoji ɓe jaɓantake ɗi wuri wala ɓe wona liustata buna feleteɓe goy andi ko tuma felɗa goɗɗo sa feli goɗɗo a feli goɗɗo ko hikkoto ɗon komi accanima ko ɗum hikkoto d' abord ɓe wonali feleteɓe ɓe wonali feleteɓe wala kadi darabna gom ɗi men waɗani linnasi wonande yimɓe ɓen fi hada al qur'an e nder nde qur'anare min kulli masalin immorde kala misiɗen fo muɗum no nder ga ko sen faamiɗema sen faamal tawi Allah faamigonde ɗe fof majje wala in jiitam wallahi sa haddaniɓe bi ayatin mande la yaqulanna alladina kafaru wallahi ɓen heferaɓe wiyay
in antum wonde onon julɓe ɓen o wonali illa mutiluna sowona bonnoɓe kadalika kono ni yatba Allah on nottiri ala qulubi alladina e dow ɓerɗe ɓen heferaɓe wonde